Dragi gledatelji, kada razmišljamo o navijačima, obično zamišljamo ljude od 20-ak, 30-ak, maksimalno 40-ak godina. Međutim, hrvatska reprezentacija može se pohvaliti sa najstarijim navijačem koji ima 90 godina. Zato smo došli ovdje u Zlatar Bistricu snimiti Gezu. Gospod Geza, poštovanje, ljubim ruke. Bog, kak ste vi? Pomalo, starački. Ja sam Varga Dragutin, tako zvani Geza. Bio najbolji nogometaš cijele Hrvatske. A sad ste najstariji navijač hrvatske reprezentacije sa ukupno koliko godina? 90 godina imam. Pred mojom kuću. Gdje sam rođen, Cugar sam kazao. Tam je sajmište, znate kaj je sajmište? Kak ne bi znao? A na sajmištu je bilo igralište. Znate, isto. I znači vi ste rođeni na nogometnom terenu? Je. I to mi je odredilo život? Preko ceste sam mišljen i lopta se. Di ste sve bili sa hrvatskom reprezentacijom ovom sad? Dakle, Nova Hrvatska... Bio sam u Francuskoj. Na prvenstvu? Tam sam se izgubio. Onda Engleska, evropsko prvenstvo. Tu ste bili isto? Kak ne? Na svim utakmicama? Na svima. Koliko ste onda imali godina? Star sam već bio. 18 godina manje, imali ste 72 godine. Ko dečko. Dalje, onda sam bio u Njemačkoj prvenstvu svijeta. Geza, daj nam ispričajte kakav ste navijač? Kak mislite kakav? Jel galamite, jeste temperamenti, jel se živcirate, jel vičete, ne. Jel plaćete, jel čupate kose? Ja sam ovak normalan. Normalan. Kakav mora biti hrvatski navijač? Kaj bi vi rekli? Pa ne se biti luđak, kak ima u Zagrebu. Ovi bojsi ovi. Pa treba kulturu imati nekako. Kak mislite, kisti hand, pa mi, ljubim ruke? Svi može biti. Kao svaki pravi navijač i Geza ima trofejnu sobu sa stotinama, da ne kažem tisućama slika. Koliko slika imate, Geza? Slika? Pa jedno 400, 500. 400-500? Da, od velikih. A malih? Malih imam 1000. To je Cico, Mateus i Geza. Tu smo bili, on je mađarsku reprezentaciju dopero u Zagreb. Puškaš. Di je Puškaš? Evo ga. Ovaj čovjek... Ferec, Puškaš. A to je on? Da. I ovo mi je tu najbolja. Je li ovo fotomontaža ili kaj? Ko? Ovo? Da, kaj je to fotomontaža? A 2 puta sam bio s njim. Kaj? 2 puta s njim sam bio. S Pelom, di? 68. igrao je Santos u Zagrebu, 2-2 i Dinamo. Dobro. Onda je došao 72. Kaj je držao tečaj kao se nogomet igra i to. I kakav je Pele, kaj bi vi rekli? Fin čovjek, nije hoštapler. I dobar igrač. Ko, Pele nije hoštapler? Ne. A je li on probalo ovaj zagorskih proizvoda? Jeste mu donesli kaj? Pa je, popil je. Kaj je popil? Pa vište smo pili. Vi i Pele? Je. Joj, Geza, jel postoji neki... Eusebio. Umro je sad. Ali Geza, ti ljudi, ja ne kužim, vi ste uvijek isti na slikama, oni dolaze, stare, odlaze, kako to? Dakle, naš najstariji hrvatski navijač ima i svoju knjigu, Geza, sa žarom i logožarom. Geza, otkud žar za nogometom? Čovjek kad dođe u neke godine zrele, 60. 70. 80. bude doma s unucima, penzicu troši, a vi harate po tekmama. Kaj vam je rekla obitelj? Žena me špota, uvijek, još sad. Misli da mira jedan put. A kaj vi nje velite? Pa kaj pa mi rekla? Kad ja volim i to i gotovo. Geza, vi ste jedan od rijetkih navijača hrvatske reprezentacije koji ima svoju pjesmu. Pod imenom Geza je legenda. Je. U zagorskom zlatarskom kraju tu rodil se dragi pajdaš i zato bum vezda povedal, to poznat je zlatarski as. Geza, Geza, legenda zlatarska si ti. Zake bi ljudi trebali ići na utakmice? Pa treba iti, da im damo podršku i volju, da igraju bolje. Mislite, ako bude više navijača na tribinama u Brazilu, da će naši igrat bolje? Naši bi bolje igrali, ali bi više drugih koji bi naši. Kako gemišti utječu na navijanje? Ja gemišti sam pijen, ja sam uvijek isti. Moraš biti Jack.
I koliko vi popijete gemišta da budete Jack? A ja popijem pa po 20 gemišta. Koliko? Po 20. 20 gemišti vi prije tekme popijete i kak na tekmu? Ja, Jeste ništa. normalni ili vas Normalno. baca u stranu? Ništa. Ja se, noge imam, vidite, teško hodam. Ja još nisam opal, ne pamtim da sam opal od pijača. Navijači dragi Hrvatske, mladi, ja sam star 90 godina, ja više ne mogu. Zastupajte mene dole u Brazilu. Meni je žalke, ne mogu ići. Živa Hrvatska! 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 Hrvatska!